Grandius. Subrebeu. Puden vere una montagna es grandiosa. Apaisame. Lo viaggio es apaisante. Meravius. Montagnasa, quietesa, lo silenzio. Luvar es majestius. Fureste espesa. L'aigle nisarte. S'endraia en la valada. La ruta mai que la destinación, loin d'aquí, enigmático. Puden vere no montanha que se copie bem, Bel paisagem, magnífico, natura, la paz, la ria, la libertad. Curana vivere Mamegrana en la campaña de Moldavia. Kitesa, Eternita, Gigante, Verdura, roca, ciel, montaña. le chão es proprio beau devant la montagne et un peu de verdure. Li montagne mi remembram o paisagem cura a nave em colonia a Saint-Martin. Li montagne mi remembram o paisagem do Maroc cura a nave veire o meu grand parente. Un viaggio de vers le paradis, l'esplendidesa do verde e do blu, De que village sias? Eu sou, não sou de aqui, daquela valada, sou da valada de Enroia, sou de Tenda, sou tendasca. Mas venho aqui na valada do Uvar, da Tupichunja. O trem de Ipinha, ma toujours passionate? Aí da cura eri Pichun e après vorgu d'escurbi perché era un trem pas come li grand train de la SNCF come li altre e ma toujours interessate. Che razza de produce carreggiava? E courant d'Hubert et la ligne carreggiava de tutti i prodotti perché avant le camin de fer tutto viaggiava con le carrette, li cavalli, li muli e ahí carreggiava li prodotti dell'agricoltura, li tantifla de meai, le boisc, li peira de carrière e també portava li prodotti fatti dintre d'altre regioni dell'industria. Le train a permis le développement de la valada? L'ha permesso perché ha changé tutto per le comunicazioni. Avant le train, le cours si déplaçava mais les cavalli o à pain.
Cali per anar d'Entreva Fernis, Cali a 2 jours et après mais le train si faisait le voyage en quelques heures et a porta prun per la facilità de Bulega per la population de Valada. Sen che le stazioni o il paesaggio della linea che vi piace mai? Io il canton de la linea che mi piace mai è Meaille. Da mon village Dion, Miaille Dion. E perché il y a una piccola stazione mais un pointe de cada costat és un paisatge verament unique aquí. Sì, ahí la linea. È il canton che mi piace mai. Perché, a vostro avviso, la cau mantenir aquella linea? Cal la mantenir perché è plein utile per l'hygiène dei villaggi e delle valade, per si déplacer tous les jours, per aquelli che vanno studiare, per les vieilles qui n'ont pas de voiture, e d'estate també per les touristes che vengono qui per visitare i villaggi e també la prima partita della linea partendo da Nice n'y a mai de train e n'y a de gens qui le pillent tous les jours per andare a lavorare. D'accord, dit. Grazie a tutti e viva il train dei Pigna! Le Fugeret, 5 minutes d'arrêt. En traversant Nice au pied des vallées de la Vésubie, de la Tinée, en pente douce il serpente, il nous secoue et il nous chante. Pas de village trop éloigné grâce à moi, on peut se déplacer tranquillement sans être pressé. À la maison, tu es sûr d'arriver, ne fermez pas la